punto han oras. Waray ba ako ni Mayor Roy Ador? Ngan waray ba nga gaado kundi sa naton nga mahusay nga bisita. An owner and proprietor of Kaisra Hotel. Waray ba kundi ni Madam Janet Kaisra Dag. Aminudo, Maestro. Bakit ang nakusog na palakpakan?
Okay, damo nga salamat, the Honorable Mayor of the Municipality